Topic y'uyu munsi nkuko mwabibonye kuri affiche ivuga inkingi 10 wakubakira ku rugo runezereye cyangwa runezerewe. Nagira ngo mbabwire ko urugo ntabwo ari impanuka. Urugo ntabwo ari impanuka, si ikintu gutyo umuntu arota ngo abyuke kihari. Ntabwo ariko bigenda. Urugo kugira ngo ugire urugo rwiza hari ibintu bisaba cyambere kwitegura urwo rugo. Hanyuma icya kabiri bisaba kugira ubumenyi cyangwa se ubwenge, kuko urugo rwubakwa n'ubwenge. Ntabwo urugo rwubakwa n'urukundo gusa. Urukundo ni fondation, turaza kubireba, ariko urugo rwubakwa n'ubwenge. Niyo mpamvu kwiga ari ikintu cy'ingenzi, kandi ukagira amakuru ahagije kukubaka urugo byaba ari ingenzi cyane. Abantu bari hano bagize umugisha wo kwiga, ndabizi ko byabafashe umwanya munini kugira ngo ubone diplome ya kaminuza cyangwa se ya humanité cyangwa PhD cyangwa ibindi. Noneho biratangaje ukuntu urugo umuntu agwikubitamo nta muntu yamuteguye. Nta muntu yakubwiye ngo umugore w'umukristo w'umurundikazi agomba kuba ameze gutyo. Murabizi ko mu muco wacu ibintu byinshi biri tabu ntibivugwa, hanyuma ukazabyikubitamo. Mbabwire inkuru itanejeje cyane. Umuntu azavamwe umugore muzima umumenya hagati y'imyaka 2 n'imyaka 5. Umuntu azavamwe umugore muzima cyangwa umugabo muzima umumenya hagati y'imyaka 2 n'imyaka 5. Hirya y'iyo myaka ibintu ataronse ntibikosoreka byose. None wewe dutangiye kukwigisha ku myaka nk'iyo ufite. Murumva ko ibizokosoreka si byinshi. Icyakora umwana wawe n'umwuzukuru wawe bo bafite amahirwe menshi. Reka mbabwize ukuri, ibintu namenye nkuze, iyo nza kubimenya ndi muto hari amakosa ntari gukora. Hari amakosa menshi nakoze mu rugo kubera ubutamenya. Nabyaye mfite ubumenyi nyene hafi ya ntabwo. Ibintu nzi uyu munsi iyo nza kubimenya mbere yuko mbyara, hari amakosa ntari gukora. Amakosa ntari gukora kubera, ariko nyene Imana yarambabariye kuko ntari ntabizi. Nagira ngo mbabwire mwebwe ntimuzabikore kubera ko tugize amahirwe yo guhura tukiga. Kimwe mu bintu abarundikazi n'abarundi benshi badakunda ni ukwiga. Mwebwe rero mwagize neza ko mwaje mu ntiza amashinda yabaye. Muri abantu beza. Kwiga ni ikintu cy'ingenzi. Imigani igice cya mbere umurongo wa 7 haravuga ngo kubaha Uwiteka ni intangiriro y'ubumenyi, ariko abapfu basuzugura ubwenge cyangwa discipline. Kubaha Uwiteka ni intangiriro y'ubumenyi, gutinya Uwiteka niyo ntangiriro y'ubumenyi. Niyo mpamvu inyigisho zose tuziga inyinshi zigaruka ku bukristo. Tuzagaruka cyane ku bukristo. Hanyuma kugira ngo tuzubake ingo nziza bidusaba ko tuba abanyeshuri beza b'ijambo ry'Imana n'amahame y'umwuka agenga kubaka urugo, kuko urugo rwatangiwe n'Imana. Hanyuma nagira ngo mbibutse ko umwuka cyangwa se Roho Mutagatifu ntashobora kukwigisha ikintu utize utasomye muri Bibiliya. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo naza azabibutsa ibyo nababwiye byose. Ibintu ugiye kwigira hano ndabizi ko ntibiri buburi ikintu bisiga muri wewe kizagufasha kubaka urugo rwiza ejo hazaza. Hanyuma nagira ngo mbibutse kumenya cyangwa se ubumenyi bunesha kutamenya. Kansubiremo, kwiga ukamenya binesha kutamenya. Hanyuma ntabwo kwiga gusa ari kujya mu ishuri ngo ube warize bya bindi byose, ahubwo kwiga kwiza ni ugufata ibyo wize ukabihuza n'ubuzima bwa buri munsi. Urugero, niba uvuga nabi ukavuga ati ngiye kwitoza kuvuga neza, kugeza igihe nzobishobora, bizorangira ubaye umuntu uzi kuvuga neza. Hanyuma ni ikintu cy'ingenzi. Tugiye kureba rero inkingi ya mbere. Inkingi ya mbere ikwiye kubakirwaho urugo runezereye. Inkingi ya mbere ni urukundo.
urukundo hagati y'abashakanye cyangwa se abubakanye birenze ibyiyumvo, emotion na sentiment, birenze amarangamutima gusa cyangwa ibishobisho niko numvise babyita mu Kirundi. Urukundo rukwiye kuba amahitamo, bikwiye kuba choice, bikwiye kuba choix ya buri munsi. Urukundo rukwiye kuba amahitamo ya buri munsi. Hanyuma ico cemezo ukagifata bundi busha buri munsi, ukavuga ati mugenzi wanjye nubwo yambwiye neza ndashaka kumukunda, nubwo atarimwo gukora ivyo nashakaga, ariko niwe mahitamo yanjye, niwe nahaye impano iruta izindi mu buzima bwanjye, ndashaka kumukunda. Nitwongera kwigana nzababwira ibintu nka 13 umuntu akwiye guhitamwo buri munsi, apana mu ndwi cyangwa mu kwezi, buri munsi. Kimwe muri byo ni urukundo. Mu gitondo ukabihitamwo, na nijoro ukabihitamo, unabyutse ukabihitamo, ukavuga ngo ndashaka kumukunda. Kandi reka mbabwize ukuri, iyo abantu babanye, murabona abagore n'abana beza cyane. Abagabo twebwe iyo tugiye kugufiansa, ufata imbaraga zose ukajya umuhamagara inshuro 200, ukamwohereza message 10, hanyuma ahagushakiye hose arakubona, mumuburira umwanya, kuko ubwenge bwacu bukora ikintu kimwe. Iyo rero uri ubwenge bwagiye gushaka umugore, mbese uramushaka mpaka umubonye. Hanyuma rero mwebwe kuko muri abana beza, uruhita uvuga ngo ubwo ampamagara inshuro 200 ningera yazanye nshira no mu mugongo. Iyo wagerayo ubwenge bwe bugahita bujya gushaka amafaranga no kubaka inzu no korora inka n'ibindi, ntiyibuke ko yagusize no muhira. Ibi bintu byose mvuze bigabanya urukundo. Hanyuma kera mwahuriye muri ville mugasangira, mwese mwiteye agaparufe, muhumeka gahoro, ntawe ureba mu maso y'undi, ntiwari uzi ko ajya amagona. Ugezeyo usanga aragona, bikuraza udasinziriye. Hanyuma nta nubwo yigeze avuga nabi ngo amareyo, kubera ko nyene yarimwo kugutereta. Iyo akugejejeyo ahita vivura agakomeza n'ibindi. Ndabizi ko abenshi muri mwe mwahuye n'ibintu bigabanya urukundo. Niyo mpamvu urukundo rukwiye kuba amahitamwo ya buri munsi. Ukavuga ngo naramwemeye, niwe mugabo wanjye, niwe se w'abana banjye, nubwo atarimo kuzuza inshingano neza, nzamufasha mpagarara hafite intege nke kugeza igihe azahinduka akaba mwiza. Nagamba mbabwire ko rimwe mu mabuye yubaka urugo cyangwa se imwe mu nkingi z'urugo runezereye harimwo urukundo. Hanyuma kugira ngo ukunde rero mugenzi wawe bisaba kwemera kubikimazi. Come on abadamu, haleluya. Bisaba kwemera gupfa. Kwemera gupfa ni ugufata ibintu byiza byose wamushakaho, ukabizana ku musara ukabibamba, hanyuma ukavuga ngo nubwo atarimo kuzuza inshingano ndashaka kumukunda. Kuko kwikunda biroroha, ariko gukunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Yesu yaravuze ngo umuntu yiyanke yikorere umusaraba. Banze byo mvuze bikomeye, ariko ndababwiye ko gukunda ni amahitamwo ya buri munsi. Hari abantu rero hano baje hano urukundo rumaze kugabanuka, rusigaye kuri 5%. Hanyuma no mu mutima barazinze, ibintu biratekeye mu mutima, nubwo amavariza adateka ariko mu mutima baratekeye. Nagira mbabwire musubize ibirenge ku butaka. Subiza ibirenge ku butaka, mwongere mwubake, uhitemwo muri izi nyigisho, uvuge ngo ngiye kwiyemeza kongera gukunda. Reka mbabaze, Yesu yadukunze turi beza, hanyuma tumukoreye byiza kuva kuwa mbere kugira dimanche, aratwirukana, ntakomeza kutubabarira, twagenje nkawe. Ngiye nkurikije inshuro mugora, yari kuba atakinyemera nk'umwana we, ariko arongera akanyihanganira, akavuga ngo wa mwana we nubwo wiyanduje ndashaka kongera nkagukunda. Hanyuma urukundo rwe nigo iyo ngiye gukora ibiteye isoni mpita nibuka ko nkunda, nkumva ngize isoni nanjye, nkavuga ntoya ubwo yankunze nanjye nkwiye kumukunda.
ibi byo bizagufasha kubaka urugo rwiza. Hari abantu rero bafite ikibazo cyo gutanga urukundo no kuruhabwa. Cyane cyane iyo umuntu atakuze mu muryango ukundana agira ikibazo cyo gutanga urukundo no kuruhabwa. Abadamu barakunda yego, ariko bakunda cyane abo babyaye, kubera ko aba yaramuteye igise akamumenera amaraso, biramworohera gukunda uwo yabyaye. Ariko nuri utabyaye usabwe kongera kumukunda. Nyuma inkingi ya kabiri ni ukuri. Kubaho ubuzima buri mu kuri. Ukuri ni ingenzi mu bashakanye, mu bantu babana. Kubaho ubuzima buri mu kuri ni ikintu cy'ingenzi. Abantu benshi bubaka urugo cyangwa se babaho ubuzima butari mu kuri. Nagira ngo mbabwire ko ukuri kuva ahantu henshi. Ukuri kuva ahantu henshi. Hari ukuri kuva mu byanditswe byera. Ukuri kwa mbere kubashisha umuntu kubaka urugo kuva mu byanditswe byera. Yesu yaravuze ngo muzamenya ukuri kandi ukuri kuzabaha umwidegemvyo. Iyo umenya ukuri, icyo ijambo ry'Imana rivuga ku rugo rwawe, cyangwa kukurera abana, cyangwa kukwakira abashitsi n'ibindi, bikorohera kubikora neza kuko uzi ukuri kw'ibyanditswe. Ukuri kwa kabiri ni ukuri guhishuwe. Hari igihe umuntu yicara akumva hishuri wica akwiriye gukora mu rugo kandi yakigenderaho kigahinduka ukuri, bikaba ari umwihariko wawe udasangiye n'abantu bose. Ukaba uzi ko uko kuri ari uko wamenye guhishuriwe n'Imana. Reka mbabwire akantu gakomeye hano: nta rugo rusa n'urundi ku isi, nta rusa n'urundi. Ntabwo nakuzanira experience y'iwanjye ngo abe ari uzubakiraho byaho gutsinda, kuko urugo rwose ni umwihariko. Niyo mpamvu Imana yaremye urugo ukwiye kugwisaba buri munsi, kwiguhishurira ukuri ukwiye kugenderaho. Kandi turetse kwigora, turaza kubireba. Uramutse wegereye Imana, ni ukuri yaguhishurira n'ibyo abantu batazi, n'ibyo baguhishe wabimenya ubihishuriwe n'Imana. Ukuri kwa gatatu kuva mu muco wacu, muri kiritire yacu. Ntabwo Bibiliya ifata ibintu byose biri mu muco ngo ibijugunye. Oya, ifata ibibi ikabikuramwo: kubandwa, guterekera, gusambana, kuboregwa n'ibindi. Ariko hari izindi ndangagaciro z'abarundi n'abarundikazi bakwiye kubakiraho urugo. Reka mbahe akarorero. Ba nyogokuru suko batahuye n'ibibazo, ariko bari abantu bashobora gutanga ikimazi ngo abana babo babeho batanezerewe cyane, yego, ariko akavuga ngo kubw'abana ngiye kwemera gupfa, ariko abana banjye bazabeho. Babwira ikintu kitanejeje: abajene dufite uyu munsi ntibiteguye gutanga sacrifice nanto ngo urugo rubeho. Narebye ku mibare y'abantu biyahura mu Buhindi mu mwaka ushize, abantu 250 bariyahuye. Hanyuma ikintu cyambabaje, abana benshi ngo biyahura ngo kubera ko wifi yavuyeho. Wifi yivuye ahita yiyahura. Yashizeho ifoto ntibayirayikinga ari benshi ahita yiyahura. Yafunguye channel ya YouTube ntigire abantu benshi biyaboneje ahita yiyahura. Uyu muntu yiyahuzwa nuko ifoto yitakunzwe, yiteguye kwihanganira umugabo yamubwiye nabi. Dufite generation ihari uyu munsi ititeguye gutanga ikimazi na gito ngo urugo rubeho. Kandi kubaka urugo bisaba nyine sacrifice. Ni byiza kumenya ukuri kugira ngo uko kuri ukubakireho urugo. Hari ukuri kuva mu byanditswe, hari ukuri guhishuwe, hari n'ukuri kuva mu muco wacu. Indangagaciro, wana reka mbaha akarore, muzajye hariya muri ville murebe abana b'abajene b'abahungu n'abakobwa, n'abantu batari abazungu, batari n'abarundi, bafite amaguru ari mu kirere gutyo. Si umuzungu, si n'umwirabura, arimo hagati aho. Kibaza azabiki kiriya, uzi ico bisobanuye? Aba ari vide. Hanyuma akagenda atoragura utuntu twose aho tubonye. Niba umusitari wo muri Amerika yiyogoshesheje nk'inkoko y'isake, uwo munsi usanga umujyi wose abasore biyogesheje nk'isake. Niba umusitari wo muri Amerika w'umutinganyi yabyutse yambaye poketi
kandi ubwo harimo pamperisi mo imbere ameze nabi, abana bagahita babigira style, kubera ko nkibaza azaba we ryari. Ni ukuvuga ngo yataye indangagaciro z'abarundi, si n'umuzungu arimo hagati aho. Kugira ngo wubake urugo ugomba kuba ufite ukuri kuvuye aho hose. Hanyuma inkingi ya gatatu yo kubakiraho urugo ni ukwizerana. Kwizerana bifite isano rya bugufi n'ukuri. Niba wifuza kugira urugo rwiza, nuko ukwiye kwiga kwizera uwo mubana, kandi bitajenjetse, byimazeyo, donc ibintu biri ukuri. Kwizerana biri mu kuri. Nta kintu cangiza urugo kuruta ibindi byose, kuruta kutizerana. Ntabwo mwebwe nibaza ko mwabikora, ariko abadamu benshi duhura bagira ikibazo cyo gupima abagabo basinziriye, bagaterura amatelefone yabo kugira ngo barebe utumesaje bandikiwe n'aba ex n'abandi bantu. Jana nukuri ibyo ushaka uzanabibona. Iyo bigeze igihe udasinziriye ureba muri telefone ya mugenzi wawe, uzamenye ko ikibazo cyo kutizerana carangije kuzamo. Hanyuma ntabwo ari ukwizerana gusa, biragoye gutera imbere, biragoye kugira ibiganiro byiza, biragoye kugira umugisha mu gihe mu rugo harimo kutizera. Hanyuma abadamu bo bafite umwihariko, kuko mu miterere yabo ashobora kugutekerereza ikintu agahita atangira kukigushinja ko kiri ukuri. Akarorero, ashobora kuba avuga ko wenda mudaheruka gusohoka, akaba yabyiyumviriye gusa, watagahita kubwira ngo kudaheruka kunsohokana. Abagabo twebwe iyo tugiye gukemura ibibazo, usaba akanya ko kuba uri wenyine kugira ngo ufate igihe cyo gutekereza neza. Nayo ni imwe mu miterere yacu. Hanyuma iyo ubonye umugabo wawe afashe igihe cyo guceceka no kuba wenyine, utangira kuvuga ngo buriya nta kinkunda, afite n'abandi bagore. Ntiwamufashe, nta n'ikimenyetso ufite, ariko ukamutekerereza kandi ugahita utangira no kubimushinja. Ni ikosa rikomeye. Niba Yesu akwizera, nawe ukwiye kwizera mugenzi wawe. Hanyuma simvuze ko abantu bose ari abizerwa, oya, ariko igihe cyose udafite impamvu ifatika ngo be waramufatiye mu ikosa, unabizi neza, ushobora kuba ufite ibimenyetso biri ukuri, kirazira kubakira ubuzima bwawe ku kutizerana. Kubera ko uzagwara umutwe udakira, uzananirwa gusinzira, apeti zabura cyangwa haze nyinshi itabaho, uzananuka cyane cyangwa ubyibuhe bitabaho. Hari ukuntu uzagwara istoma kubera kutizera mugenzi wawe, uzarara udasinziriye mugenzi wawe wari haragona atanabizi. Kutizerana bizana ibibazo bidaharurika. Hanyuma igihe cyose utarabona ibintu biri ukuri washingiraho, nta mpamvu yo kutizera mugenzi wawe. Hanyuma niba waranabifashe, ukwiye kwiga kubikemura mu buryo bwa gikristo, turaza kubireba. Hanyuma inkingi ya kane mu kubaka ni ukwiyemeza. Commitment, kwiyemeza. Kwiyemeza ni inkingi ukwiye kubakiraho urugo, kandi ukamenya ko urugo ni ubuzima bwose, ni ukwiyemeza kandi ubuzima bwose. Nagira ngo mbabwire ko abantu benshi impamvu bibagora kwiyemeza nuko batazi imiterere y'amasezerano basezeranye. Abasezeraniye simpazi, ariko ndabizi ko usezerana wasezeranye kubana na mugenzi wawe akaramata. Urugo ntabwo ari ukujya kugerageza, ni ukubana na mugenzi wawe akaramata. Kuva ari akaramata rero, nagira ngo mbabwire ko isezerano ry'abubakanye ni isezerano ry'amaraso. Isezerano ry'amaraso ntibakina, ntibajya no kugerageza, uba wiyemeje gupfa cyangwa kubaho. Niyo mpamvu urugo rushingiye nyine ku kwiyemeza. Mu Kinyarwanda hari ibintu bita guhana igihango. Umuntu yatobora ku nda ya mugenzi we bakanywana amaraso.
mu burasirazuba bwo hagati hari ukuntu bafata ihene bakayibaga bagahagarara hagati mu maraso bakarahira. Ubwo byaba bivuze ngo nimpemukira igihango duhanye, isezerano duhanye, nzapfe nk'iyi nyamaswa. Ikindi bakora mu burasirazuba bwo hagati, bafata ikirundo c'amabuye hanyuma bakakirahiriraho, kubera ko mu gihano c'urupfu bakunda kwicisha abantu amabuye. Byari bivuze ngo nimpemukira iri sezerano nzarondweho amabuye mpfe. Umunsi wemera guha ubuzima bwawe mugenzi wawe, wari usezeranye isezerano ry'amaraso. Niyo mpamvu bigusaba kwiyemeza. Nubwo challenge zihari buri munsi, ariko urugo bisaba kwiyemeza. Uyu munsi nahoze mbasengera mbwira Imana ngo Mana, byibuze uduhe nk'abadamu nka 5 avuga ngo Mwami, niyemeje kongera kubaka urugo. Ku kiguzi cyose bizansaba ndashaka kongera kwiyemeza. Ni ikintu cy'ingenzi. Hanyuma inkingi ya 5 ni ukubaha. Inkingi ya 5 ni ukubaha. Kubaha, umuntu ushaka icyubahiro agomba kwerekana ko yubaha abandi, kuko biragorana gushaka guhabwa icyo utatanze. Biragora kuba utubaha abandi kandi ugashaka wowe ko wubahwa. Iwacu yigeze kuba umukozi, yari umwana ukora mu rugo ariko wagize ibikomere byinshi. Hanyuma maze kuvumbura ko afite ibikomere, nkajya musanga mu gikoni, ngashaka agasonga bugari nkicara tukaganira, nkamubaza ubuzima yabayeho, icyamuteye kuza gukora mu rugo, tugasengana. Namuha udufaranga muhembye nkabanza kudusengera, nkamubwira rero amafaranga ni make, ntabwo yazatuma ubuzima bwawe buhinduka. Ujye wiga kwizigamira basi, uzareba icyo bizavamo. Naje kugira akazi kenshi mba ntagishobora kumusanga mu gikoni, ntakimubonera umwanya ngo tuganire, ahita asezera akazi. Madamu aramubaza kugiye habaye, karavuga ngo bosi ngo yaga nsanga mu gikoni akankomeza, none sinkimubona, ngo ndagiye nje gupfugo n'agapfuye. Numva ndababaye, nangarutse barabimbwira nyine, numva ndababaye. Nagira nkubwire mu ugomba kubaha kuruta abandi, harimo n'umukozi. Bizakugora kubahwa mu gihe wowe utubaha. Nyine narumiwe pe. Hari abantu benshi bageze hano, ndabizi ko mwese mutavukiye, babonye ibyo kurya iwabo barashonje. Hanyuma umukozi akamusigira umwana, ariko agasiga yuguranye umuceri n'isukari. None ubwo kuri wewe isukari n'umuceri n'umwana ni kiye gifite agaciro kenshi? Ubwo ni isukari birumvikana. Kubera ihamuka ry'inzara uhora uzi kutazohaga. Kuri we stock, agafunguzo ka stock n'uwo waje ukazanye. Ariko nagira mubwire ko uriya mukozi umuhaye isukari akanywa agahaga, yayivaho kuko nawe wayibonye ukuze. Hanyuma akagufatira umwana neza, ariko kubera ko ukanira cyane kuri stock, azajya anywa amata y'umwana. Ibiryo by'umwana azabijya muha amazi, kandi ntuhirige, umwana azogwara kwashe. Ibyo bintu ni ihungabana. Imana ishimwe ko turi kumwe na muganga araza kudufasha, ariko ndabizi ko niba ushaka kubahwa ukwiye kubaha abandi. Akenshi abagore barakunda cyane ndabizi, ariko iyo bavuyeho barazinukwa. Hari igihe umugabo akagutraumatiza byagera igihe ukumva urazinutswe, ukumva nyine waramukunze cyane, ariko bikagera igihe akava mu mutima burundu. N'abazinutswe rero nagira mabwira ko kubaka urugo rwiza rushoboka. Inkingi ya 6 ndi kwihuta kugira ngo tuze, kuko ntabwo twaje kubigisha gusa, twifuza kuganira namwe. Inkingi ya 6 ni ukuganduka. Kuganduka ni iki muganga? Kugamburuka. Kuganduka, mugandukira abagabo banyu nkuko mugandukira. Kuganduka, kugamburuka no kugamburuka. Okay, turaza gusoza twabonye terme nziza. Murebe muri Bibiliya ico Bibiliya ivuga ku kubaha. Abefeso 5:25 kumanuka hepfo
haravuga ngo mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira Kristo, mwubaha abagabo banyu nk'uko mwubaha Kristo. Kubaha, kuganduka, kubaha ni ubushake bwo kureka uburenganzira bwacu kuri twe ubwacu, kuva ku izima yo guhora ushaka ibintu mu nzira zawe buri gihe. Afite ugashaka ko ijambo ryawe ari ryo rigendegwaho, kugamburuka. Ni ukureka uburenganzira bwacu buri gihe. Afite ugahora ushaka ko igitekerezo cyawe ari cyo kigendegwaho buri gihe. Reka mbabwire ko nta bagabo babiri babana mu rugo, umwe agomba kwemera kuba umugore. Kandi cyakuremye mu iyo karagiti imeze gutyo, nta wenda wakuze uri imfubyi ureze nabo muvukana, wakuze wibana muri ghetto ari wowe ufata ibyemezo, hanyuma wisanga mu rugo nyine uzosanga nawe ari abagabo uri umugabo. Ibyo bintu bikuremamo karagita kigabo atari ko washaka kuba umeze, hanyuma ugasanga uri uragongana n'ushaka kuba umugabo kandi abifite n'uburenganzira bwinshi. Kubera ko ukuntu Imana yapanze urugo, habanza Imana, hagakurikira Yesu, hagakurikira umugabo, hagakurikira umugore, hagakurikira abana n'abandi. Iyo rero umugore ashatse kuzamuka ku rwego rungana n'ubw'umugabo, ndavuga mu gufata ibyemezo, murahagonganira bigahita, nibyo bibyara feminisme, aho abagore batagishaka kuba abagore n'abagabo nabo barengera. Ndabizi ko mu muco w'ikirundi abagabo bafite uburenganzira bwinshi cyane. Rimwe na rimwe hari n'igihe bibagirwa ko bagomba nako tuzabiganira ejo n'abagabo. Hirya yuko turi abagabo hari undi mugabo yitwa Imana tugomba twese kumvira, hanyuma abagore nabo bagomba kwemera kuganduka. Reka mbabwire impamvu abagore bibagora kuganduka. Ni kubera ko abagore bahejejwe inyuma n'amateka, histoire yose yarabishe. Kera mu isezerano rya kera, iyo wabaga warabyaye abakobwa gusa wafatwa nk'aho utabyaye. Bibiliya iravuga ngo Yesu yaharuye abagabo udashizemwo abagore n'abana. No mu muco w'ikirundi ndabizi neza, iyo wabaga warabyaye abakobwa gusa byabaga ari ikibazo. Muri iki gihe rero giha abagore uburenganzira bwinshi, bahita bashaka kuduga bakarenga aho bagomba kugarukira. Kubera ko ariko mu kubaka urugo rwa gikristo hagomba kuba soumission à l'autorité. Ko wumvira Imana niko ugomba kwiga kumvira n'umugabo wawe. Hanyuma soumission, nagira nkubwire ko kuganduka ni iki? Ni ugukora ibintu byose mu nyungu z'urugo rwawe, mu nyungu z'urugo rwawe. Nujya muri garderobe kwambara, ujye wambara mu nyungu z'umugabo wawe. None reka nkubaze, iyo wambaye ubusa muri ville uri umudamu, uba wambaye mu nyungu zande? Zabo muri ville cyangwa z'umugabo wawe? Nunaseka useke mu nyungu z'umugabo wawe. Nujya no kwiserva kuri bife ubikore mu nyungu z'umugabo wawe. Nuhitamwo n'inshuti uzihitemwo mu nyungu z'urugo rwawe. Uyu ukora mu bintu byose wumva ko hari abandi bantu bereye maso, bizakubera byiza. Inkingi ya karindwi n'ubumenyi. Bitewe nuko turi mu gihe cy'iterambere gihuta, nta gwitwazo na rumwe rwo kutiga cyangwa se gushaka ubumenyi. YouTube na ahantu heza ho kwigira inyigisho z'abubatsi ingo n'isanamitima n'ibindi bintu byinshi. Birashoboka ko mu muryango utagize amahirwe yo guhabwa ubumenyi buhagije. Nta muntu yigeza kwicaza kubwire ngo umugore w'umurundikazi w'umukristo yitwara gutyo. Ayo mahirwe yenda ntiwayagize, ariko ujye ugerageza, kuko ibintu byose ndabizi ko wabyize. Hari umuntu yakubwiye ko iki kintu ari umweru, iki ari umukara, iki ari ubururu. Mu ishuri ibyo ukora warabyize, ukwiye no kwigora ukiga ku bijyanye no kubaka urugo. Kandi kwiga ntabwo ukwiye kwiga akantu kamwe gusa. Uyu munsi ukwiye kwiga uko bateka, nubwo nyine uri boss hahandi wanyu ukora, ariko byibuze uzajya umenya ko mu rugo abagabo bakunda kujya cyane, abagore byibuze bagiye mu gikoni. Basi uzajya uhanyura basubirebe. Kubera ko mwagonganiye kuri twa tundi ukaba warazinutswe no mu gikoni ntugishaka kujya. Kubera ko nta mpamvu uramutekera se ngo bigende bite kandi atanakubwira neza. Abadamu bagira imiterere iyo mufite ikintu mutarangije gipendinza ahantu.
arakubwira ati hari muri 71 tuzamuka ibugarama, umbwira nabi. Ukibaza ukuntu uyu munsi akibyibuka, kubera ko akantu kose katakemutse abakikibuka nkaho kabaye ejo. Ariko kuba Kristo ni byiza ko uhora ushaka kwiga, uyu munsi ukiga kimwe, ejo ukiga ikindi. Reka mbabwire ukuri gukwiye gutuma twiga. Urugo ni ishure uzarinda upfa utabonye diplome. Ibyo ndabizi neza. Nta rugo rukora ibintu neza ku buryo nta kindi kintu ciza wakongera ngo urusheho kuba gwiza. N'abakuze bari hano bafite imyaka myinshi, ndabizi ko muracafite umukoro devoir yo kwiga kugira ngo bibe byiza kurutaho. Hanyuma iciza kurutaho ni ukwiga ico Bibiliya ivuga ku kubaka urugo. Ni byiza kubyiga, hanyuma ni byiza kwigira ku bantu beza bagufasha kubaka urugo. Inkingi y'umunani yo yagufasha kubaka urugo runezereye ni ukuba umwizerwa. Kuba umwizerwa bifitanye isano rya bugufi no kwiyemeza. Kandi iyo tuvuze kuba umwizerwa hagomba kubaho no kwizerana. Hanyuma iyo tuvuze ubudahemuka mu bashakanye, akenshi twumva imibonano mpuzabitsina gusa. Ubu abagore bose barongowe bakiri isugi. Ndabizi ko kugeza uyu munsi biraca bateye ubwibone. Kandi ashobora kuba yararongowe ari isugi ariko atazi kuvuga neza, atazi guteka ikintu na kimwe, atazi umugabo w'umunyafrika ukuntu bamufata. Ega nabo bagira umwihariko wabo. Ariko kubera gusa kuko yarongowe akiri isugi, ibyo bikaba yumva avuga ati rega nge nanje ndi isugi. Yego wagize neza, Imana iguha umugisha. Ariko ibyo ntibihagije kuba uri umwizerwa ku bindi. Ushobora kubwira mugenzi wawe ijambo azarinda apfa atibagiwe. Ngenza abagabo benshi babaye abayimpuisa, babaye ibirembe kubera amagambo mabi babwiwe n'abagore babo. Ushobora kubwira umugabo wawe ngo uri imbwa agahita bikirembe uwo munsi. Abagabo twebwe turi abantu batabyihanganira. Ushobora kubura umugore w'umunyamahane kubera kumuhoza ku rutoto agahitana azinukwa imibonano mpuzabitsina. Kandi ukajya uvuga ati nge narongowe ndi isugerega. Nukuri warakoze. Ariko hari ibindi bintu ukwiye kubuzi, hanyuma ukaba umwizerwa ku bintu byinshi. Ni byiza kuba wakoze ubukwe utarakora imibonano mpuzabitsina, yewe no muri fiançailles ukaba waritwaye neza warakoze. Ariko ibyo ntibihagije. Ugomba kwiga kuba umwizerwa, uko ukoresha amafaranga, uko ujya guhaha, uko uhitamo inshuti, uko urera abana bawe, ukaba umwizerwa muri buri gace. Kubera iki? Umugore ni umutima w'urugo. Murabizi ko umutima wakira amaraso mabi ukayahindura meza. Hanyuma iyo umutima ugize agatoboro kavanga amaraso mabi na meza, ubwo umuntu yabaho. Mwari muzi ko akenshi dutera amabuye umutwe kuko ari urahagaragara, ariko nge nibaza ko ikibazo kiri mu mutima. Kuko umutima niwo ukora amaraso ajya mu bwonko, ubwonko bugatuma bwiyumvira neza, amaso akareba, umuntu agahumurirwa. Ikibazo akenshi kiba kiri mu mutima. Reka mbabwize ukuri, nta mugabo upfa kunanirana iyo wamenye neza uko wamufata. Ubushize nababwiye umugore w'umunyamurengekazi, abari hano bambabarire, yazaniye amata umugabo haguyemo isazi. Umugabo arabihirwa nk'uko mubihiwe, ahita aramutuka, uri indangare kubera iki warangaye amata akajyamo isazi. Ahita aramubwira ngo sheri, ngo nukuri mbabarira, ngo ariko inyuma nasize yandi. Aterura yandi ayajyana inyuma, akuramo isazi arayazana. Umugabo ngo ntureba se ngo kare kozeza. Murumva yaramushoboje iki? Guca bugufi gusa, kumenya ukuntu amujera. Abagabo bafite ibibaraga, bazi kuvuga cyane, ariko iyo umenye ukuntu umujera biroroha. None se Delila yashoboje iki Samusoni? Si ibibero. Ninde utabifite ari hano? Nawe utabifite. Ibikoresho byose Imana yarabibahaye.
hanyuma ukwiye gukora ku buryo bwose. Kera abagabo ba ruguru bakunda kujya mu ndaya, ariko mu by'ukuri abagabo n'abantu nyene bakunda isuku kuko intege nke zabo ari amaso, akaba akurikiye na nk'agakobwa gasa neza. Kandi buke ko uwo mukobwa nta kindi akora nico gusa akora. Umudamu akaba afite umupira yahekeyeho umwana indwi yose, bakajya bavuga ngo mureke umubyeyi atambuka, kugira ngo nuko umwubaha kumbaranuka. Noneho umugabo kubera kurambirwa n'ibyo bintu agahita akatira nko ku gakobwa gasa neza. Abagore ba ruguru bakanka indaya kubi. Mwebwe muturanye nyinshi mwarabimenyereye. Urumva bakanka indaya, agakobwa gasa neza kose kakaba ari indaya nubwo yaba atariyo, kubera ariko mu by'ukuri akenshi baba bahunga n'isuku nke iri mu rugo. Kandi birumvikana umumama yababyuka kurima, yarangiza agakora imirimo yose, umwana akamukora pipi mu mugongo, ntafite n'isabune yo kumesa, bintu bikivanga. Kimwe mu bintu abagabo barega abagore babo n'abasirimu b'Ikigali, sorry, mwebwe mubikora neza nabo muri Mozambique. Urumva ni isuku nke. Rero ugomba kuba umwizerwa n'uburyo ukora isuku. Abarundi ntibavuga ibintu byose, reka ndekeraho ariko ukwiye kwiga kugira isuku yo ku mubiri, cyane mu myanya y'ibanga, kubera ko abadamu bagira ama infection menshi. Hanyuma kuko n'imyanya y'ibanga yabo ihishe, bisaba isuku nyinshi cyane. Hanyuma kugira isuku gusa umubiri, ukagira isuku n'imyambaro yawe, hanyuma ukagira isuku naho uba. Ubu ninaza kugusura kubera nyine intege z'abagabo ari amaso, uhita ubona n'ibitagangurirwa biri ahantu, kibazo uyu muntu nigeze abibona. Kandi nagira ngo mbibutse ko abakozi akoropa imbere y'intebe, inyuma y'intebe akahihorera. Hanyuma wowe ukaba uri busy uhora ku rusengero mu masengesho y'iminsi 40 n'I120, ntuzi igihe uko bakoropye, ntuzi ibibazo biri mu rugo. Abanyamashenge, abapasiteri bari hano bambabarire, ariko ngiye nibaza ko senze iminsi 120 buri munsi abantu batasaye n'ijoro, buriya bamenya ko mu rugo abana bakoze devoir. Sinibaza ko ari byiza cyane. Murakoze. Inkingi y'icenda ni ukwihangana. Kwihangana ni urufunguzo rukomeye mu gukemura amakimbirane, mu kugera conflict. Kwihangana, Bibiliya iravuga ngo ni byiza ko umuntu yihanganira ibimugerageza kugeza igihe azemegwa. Kwihangana bikwiye kuba kwihangana kugeza ku mpemu za nyuma uzohema. Niko kwihangana kwiza. Ibi turaza kubigarukaho na muganga. Ntabwo bivuze ko wemera gupfa kugeza ku mwuka wa nyuma ukubitwa, sibyo tuvuze. Kuko hari uburyo bwinshi bwo gukemura ibibazo, turaza kubireba. Ariko kwihangana kwihangana ni iki? Ni ukugumana attitude nziza mu kigeragezo. Nico gisobanuro cyo kwihangana. Ni ukuba udahungabanye, ni ukubaho utari, kuko abantu benshi bafite depression kugeza ubwo bashobora no kujya kwa muganga wo mu mutwe, cyangwa se bamwe bikagera igihe bikabageza ahantu hateye ubwoba. Kuko mu muco wacu Kirundi harimo kutavuga, umuntu akabyita kwihangana kugeza igihe apfa. Oya, ibyo ntabwo byitwa kwihangana. Kwihangana ni ukuba ufite ibitekerezo biri ku murongo, umeze neza, ariyo mahitamwo yawe, kandi ukumva uzabikomeza kugeza igihe hazaba impinduka nziza. Ni ukuvuga ngo niba mugenzi wawe ateye hejuru ukamenya gucisha make, hanyuma ukagwana no gushaka igisubizo. Afite iyo habaye ikibazo, ntabwo ari byiza guhita uvuga, ni kwibaza ngo kuko nta kibazo na kimwe ku isi kidafite igisubizo. Ni ukwibaza ngo nta plan B ihari kugira ngo ikibazo gikemuke. Igihe cyose ufashe igihe cyo gutuza, uzasanga hari igisubizo. Hari ibibazo 5 ntekereza iyo twagiranye ikibazo na madamu, nyine ntabwo wamenya ko tukigirana, ariko
muri ya makosa twabanje gukora, ngewe nari imfura, nareze abana 8 tuvukana. Ngewe ku myaka 5 nashobora guteka inkono igasha, ku myaka 5 gusa. Ku myaka 5 nagwana n'imvubyi, nkagwana njya gusenya inkwi, najya kuvoma ahantu ku birometero byinshi mu kabande, nkadugana amazi inshuro nyinshi kugeza mbonye aho guteka, nkajya no gushaka inkwi. Ku myaka 5 nta kintu kintera ubwoba kuko imvubyi zamaze ubwoba. Hanyuma nkura ndeze bene mama 8 tuvukana. Natangiye guca inshuro kujya gucingira ku myaka 9. Narinzi kujya kurimira amafaranga n'ibijumba ni abana bakajya. Imana igiye kuma umugore imumuhererezi utwenga kuva kuwa mbere kugira dimanche. Ajya muze se mama wanezerewe niki? Ngiye natwenga aruko nibagiwe gusa. Naho mumpuriza abo bantu babiri ukuntu bashobora kubana. Umwana yavukiye mu bantu beza bameze neza, ngewe agapibiste bakoze iki gikorane, umuhungu wacu wa kabiri arasesa cyane. Yarebye ako gapibisite abona agafoto kange kanyuma bashizeho natwenze cyane, aravuga ngo papa ngo ni wewe ngo cyangwa ngo ni montage bakoze. Aravuga ngo icyakora ngo nugerayo ngo uzabambwirire ko ngo guhinduka bibaho. Kuko ari gihe bicaye babwira mama wabo, avuga ati mama hano dufite ikibazo, papa ni mwiza ariko nta twenga. Ugira ngo abana banjye sinabakunda, narabakunda ariko sinari mfite ico kuba. Sinatwenga narabibonye hese. Sinigeze mbona papa na mama baramukanya. Sinigeze nzamukubita umuganda w'inkoni. Nzi ibintu nk'ibyo gusa. Sinari mfite ico gutanga imbere muri nge. Urugo rwanjye nararukunda nkijijwe ariko ntafite ico gutanga. Ikibazo kibaho ni kimwe, nuko tudashaka kwemera kahise kacu nico kadutwaye. Hanyuma ngo ibyo tutahawe n'imiryango tubishakire muri Kristo Yesu. Niho honyine ushobora kubona amahirwe ya kabiri ukubaka urugo rwiza. Hanyuma Kristo ashobora kugufasha kubaho udahahamutse, kubaho udafite ubwoba, kubaho ushobora kwihangana, ukihangana mu buryo bwiza bw'ubumana. Nibyo byonyine bishobora gutuma wubaka urugo. Ndeka nkubwira ikintu gikomeye, biragoye gutanga ico utahawe, biragoye gukunda utarakunzwe, biragoye guha abandi agaciro utaragahawe, biragoye kwihangana utarihanganiwe. Inkingi ya 10 ni ubukungu, no umutungo, amafaranga, gushaka amafaranga. Ubukungu cyangwa ubushobozi ni imwe mu nkingi zigize kubaka urugo. Iyo yirengagijwe mu rushako mu kubaka urugo bizana ibibazo byinshi. Mwibuke ko hari igihe kimwe cyabayeho abagabo aribo bajya gushaka amafaranga, abagore bagasigara mu rugo. None ubu bisaba kubera ikiguzi cy'ubuzima kiri hejuru, bisaba ko umugore n'umugabo bose bahaguruka bakajya gushaka ubuzima. Kandi mwibuke ko ibyo umugore abikora ataretse n'inshingano zo mu rugo. Mwibuke ko hari abantu bafite abagabo, mwese mutaha ubukwe, mwagera mu rugo agahita mumuzanira kamba mbiri, agacana televiziyo, mukamuzanira n'icyayi, hanyuma akajya harura iminota ukuntu bitari kuzura neza. Wowe ugahita ujya gusasa, ukamenya abana, ukamenya n'ibyejo, ibintu byose. No mu gitondo ukamumenyera petit déjeuner n'impuzu zo kwambara, n'amazi yo koga n'ibintu byose. Agahita yicara mu modoka akajya avuza ihoni ukuntu wamutindije. Ibyo tuzabiganira n'abagabo ejo, muzamuze mubandungikire. Ngewe nihasa ko umugabo atetse ukoze kimwe agakora iki ntaco yabo, ariko kubera ko umuco wacu rimwe na rimwe ari ukumeze, hari gihe ariko ejo tuzababwiza ukuri ntaco. Muri iki gihe bisaba ko umugabo n'umugore bose bajya gushaka amafaranga, kandi utaretse inshingano zindi ugomba gukora. Bisaba ngo ube wubatse neza, hanyuma ni inkingi idakwiye kwirengagizwa. Ibibazo biri kuba ni ibihe muri iki gihe? Abagore bafite amafaranga menshi yenda no kuruta abagabo, ahita avuga tumva na kare twabanye atankunda, cyangwa hari ukuntu, kuko amafaranga y'umugabo, amafaranga y'umugore nka 90% akora mu rugo, ariko amafaranga y'umugabo ntakora mu rugo gusa akora ibintu byinshi. Rero nagira mbabwire ko hari igihe umuntu ahita yumva atagikeneye umugabo. Iwacu bari habayishira hamwe gitwa twikunde ry'abagore, barisohokana, bikorana siporo, barisororera ibintu byose barabyikorera.
ariko divorce nayo iveze nabi. Birashoboka nyene ko kubera kuzinukwa bigera igihe ukumva ntacu gikeneye kuri mugenzi wawe, ntabwo ari byiza. Nagira ngo mbabwire ko kimwe mu bintu nakundiye muganga, hari ikintu yambwiye yari joking ariko naranezerewe cyane. Yarambwiye ngo umwana we ngo azamutoza gukora kugeza ubwo kuri Kenzo azaba afite inzu ye n'imodoka ye, kandi ko ngusanga bitangiye akana gafite iminsi mikeya. Naranezerewe cyane. Umwana ntabwo akwiye gutozwa kuba umukonsomateri gusa. Umwana wawe w'umukobwa ukwiye kumutoza ku buryo atazagenda agiye gutega amaboko, kubera ko gutega amaboko rimwe arabisuzugurikwa. Ariko ni byiza ko aba yubatse neza mu mwemu, mu bugingo no mu mubiri, mu buryo bwo gushaka ubukungu. Akaba azi gukora cyane, ariko akaba azi no guca bugufi, akaba azi no kujera amarangamutima ye, akaba azi kumenya umwanya wa business n'umwanya w'urugo n'umwanya w'Imana. Ni byiza ko biba bimeze gutyo. Hanyuma nagamba mbabwire ko rero abantu basenga gusa, nari mvuze ngo basenga gusa, bakaba bazi ko bizikubita nkaho sorry, bishobora kutazakunda neza. Hari uvuga ati bizikora. Oya, hari ibihugu byinshi nagiyemwo by'abantu badakijijwe batemera no ko Imana ibaho, bakaba bakize cyane ku buryo wakwibaza niba twe hari cyo twacumuye ku Mana. Ukibaza impamvu dufite abantu basenga cyane 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 ariko ubukene butagabanuka, nuko tutubaha principe z'ubwami bw'Imana mu mibereho yacu. Dukwiye gusenga ariko tukanakora. Imana izaha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Nushaka uzagerageze gucuruza ibiyoba n'intore, ugerageze ku buryo. Hari umuntu yambwiye akantu keza ejo bundi ngo n'umuyaga arawucuruza ukava nk'ikintu. Ukwiye kugerageza ugakora hari ahantu uvuye i Butare uriho urajya i Kigali bakoze coffee shop mu ishyamba, ariko ikintu cyantangaje muri iryo shyamba nta muntu n'umwe aharenga. Ukibaza ni gute umuntu ashoboye kwiyumvira gushira coffee shop ahantu mu ishyamba hadatuye umuntu n'umwe. Yarahamenaje mu buryo bwiza akoresheje imikaratusi iri aho, nta kintu yakuye hanze. Hanyuma twese nta muntu warenga, abakunzi ba coffee bose barahaca. Tukwiye kuba abantu bafite creativity, bashobora kwiyumvira. Mbabwire ikibazo cy'abantu badafite umwanya wo kwiyumvira. Hano kwibarabara iyo hashize salon de coiffure uzasanga ibabara ryose ari salon de coiffure. Ukibaza abantu bo muri quartier bakeneye salon de coiffure gusa, nta kindi kintu bakeneye. Tugomba niba dufite mpemu yera, niba dushobora dukwiye kuba turi abantu biyumvira. Muri iki gihe niki gikenewe, abandi bazagira kucigana wowe ugeze kure. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu, amen.